Bro, futhi Hey baby. lethathu zomuntu zabantu. Hey baby. Hmm? Into engicabangayo la. Bona. Uzongitshela manje wrong. Okay. Mama. Cabanga ukuthi yebo ngale mali engiyitholayo ama-350. Ngibeke ama-R50, ngibeke ama-R50, ngibeke ama-R50 each and every month, ngibeke ama-R50. Makuphela unyaka ngithatha lawo ma-R50 lawa ngiyawahlanganisa. Noma ngingathenga noma okwamanje nje ngizithengele noma kuyi-Avanza ngayisho abantwana besikolo. Baby, let me tell you something, ne? I-idea yakho i-wrong, i-right, ane? Okay. But isikhathi ofuna ukuyi-launcha ngaso si-wrong. You know why? Kanjani? Ukubeka i-R50 a month for a whole year. Yabona ukuthi manje uJanuary uzobeka 50, February 50 sekuyi-100. NgoDisemba shuthi wena ubeke R600. Shuthi mina yonke i-plan engiyenzayo, yonke i-plan engiyenzayo shuthi ufuna ukuyiphikisa. Bravo, lalela ukuthi ngithini. Angiyiphikisi. Manje Ngizama ukuza, into baby, ngizama ukuza ne-solution ukuthi singenze njani ukuze unyaka mawuphela uthole leyo Avanza. Avanza. Because i-600 ngeke ithole i-Avanza, baby. Ngibeka ama-R50 each and every month. Mangithola 370, ngibeka ama-R50 ngidla ama-220. Uzobeka R50, baby. And mawubeka R50 ngeke udle 220. Uzodla 320 because it's 370, I guess. Uzodla 320, ubeke R50. By December leyo mali leyo izobe yenza 600. Instead yazi singenza njani ukuthi uthole i-Avanza. Mina ngithi ngiyasebenza, ngiyaqualify for i-loan. No. Yeke lapha. Mamela. Beka ukuthi mina ngithini? Hayi ngcono siyekele mina. Ngaba ngibeka ama-R70 ngiyangifuna ama-loan mina. Mina ngizoyithatha i-loan No. Ngayithathela wena for loan. Mina bengenzela for mina. Into nami kuyafana ukuthi ngiyasebenza ngiyawathola ama-370 each and every month mas. So it's not like funeka uzongithathele imali. I'm not that desperate. You're not that desperate. So far uzobe wenze njani? Uzohlala. Ngizobeka ama-70, angithi ama-50 azoba mancane. Ngizobeka ama-70. Still ama-70 mancane. Noma ngathi ubeka yona le. Into engiyikhulumayo iphikisa. Noma ngathi uyibeka yonke le 370. Incane ukuthi December ukwazi ukuthenga i-Avanza. Do you understand? Ngikhulumayo iphikisa akho la ngisupporta khona nje yonke into engiyenzayo. Ngilele sithando sami ngicela wabeke lawo ma-R50. No, kuyafana mase uyayiphikisa mase angayiphuma izophuma kanjani? Angayiphumi lokhu njani le incane imali yakhe kanjani uzenza ngcono ngoba uyasebenza mina ngisebenza. Kodwa ngikaze ngazenza ngcono. Hayi. So ufuna ukusena ama-loan manje ngiyasho mina ngiya-afford nami ukuthi ngazithengele yami lokho njani mangibeka imali mose. Ibeke imali but into engiyishoyo mina ukuthi i-idea yakho i-right. But isikhathi ufuna ukuyi-launcha ngaso si-wrong. Uyangilawula. Mangilibeka uyalibeka. And futhi nje mangilibeka uphikisa zonke into engizibekayo nje kuphela. Oqala ngithe mina ngifuna ukwenza i-crime wayala ukuthi ngiyenze i-crime. Angithi ngifuna ukubeka imali manje mina. Into engizokutshela yona baby le. Yazi yini? Mina yonke into oyenzayo ngiyakusupport mina la into engiyenzayo ngisupport. Lalela ukuthi mina yazi ngikuthini. Kukancane. Balithengile manje umngane wami ngihola la ama-370 umngane wami uqale nini ukubeka ama-R50? Uqale kuwo lo nyaka lo uJune manje. Kumele umngane wakho uJanuary manje. Shuthi uqale last year. Hayi uqale khona manje. Umngane wakho khona into angikutsheli yona. Uyakwazi lokho? Hawu ngeke kumele into angitsheli yona. Khona into mhlawumbe ayenzayo emlethela imali. Sidlana naye ama-370 ubeka ama-R50 yena. Uyithengile i-7 i-Avanza mase. 370 but into engizokutshela yona ukuthi umngane wakho khona mhlawumbe into abhizi ngayo emnikeza imali. Akangakutsheli ngayo. Shuthi wena uyamazi. Shuthi wena mangingekho lo hlezi ubhizi nomngane wami khona into yaziyo mina engingazazi mina naye ngithi. Yeah, obvious wena shuthi umazi kangcono udlula mina. Umazela phosisi shuthi wena umazi kangcono udlula mina.
so uyazi ukuthi wena ilento lapho ile bengingazi mina nanokuthi umuntu othenga i-avance awusizwa. uyasho uthi wena ikhona into angitsheli yona futhi wena leyo oyaziyo It's wena nayo because I eniyaziyo know ukuthi 600 ayithengi i-avance baby. oh I nake know. nayizama nayo isizwa kusho ukuthi nani nina izama nayo nayo Yes, isizwa yami. vele Ngaze ngayifaka. hayi mina vele umuntu anginayo umfazi la Ngiyaxolisa sithando sami ngiyathela ama-cons. Ngiqondile ukuyisho kabi nje. nginamfazi mina la Cha baby awukwazi usho hayi kabi. mana ngiyeke man Oh baby. hey mana ngiyeke Love. ngiyeke man Okay kulungile-ke.